Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi updates n'amakuru agezweho muri gitondo turi tariki 6 z'ukwezi kwa 11 2025. Niba usanzwe dukurikira ari ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitegura umunsi ku wundi ujye abona kuri uwa mbere. Tudatinze rero tubabwire yuko umunyamakuru Jean Pierre Kagabo yamaze gusezera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Yaramaze imyaka isaga 22 akorera iki kigo. Kagabo yari umukozi wa RBA kuva 2003 ubwo rero iki kigo cyari kikiri Orenforo. Iki kigo yagihagarariye i Nyamagabe na Nyaruguru kuva 2010 ahamara imyaka 3. Muri 2013 yemererwa ku cyicaro gikuru cya Radio Rwanda. Uyu munyamakuru yatangaje ko yahisemo kugisezera kuko yabonye akazi ahandi. Avuga kandi ko mu myaka yose yakoreye RBA icyamushimije ari uko yagiriwe amahirwe yo kwakira Perezida Paul Kagame mu kiganiro. Yabwiye ikinyamakuru igihe ati ntabwo nakwibagirwa kwakira umukuru w'igihugu kubera ko mu itangazamakuru ari ikintu gikomeye cyane. Uretse iyi ntambwe Kagabo avuga ko muri byinshi atazibagirwa harimo ariwe gahunda yo guhuza umuntu wagiye hanze ya radio cyangwa se kuri tele, radio iri gukorera mu gace runaka na radio yo ku cyicaro niwe byatangiriyeho. Niko rero uyu mugabo yaje kuvuga ko iri mu ntambwe yateye. Ikindi ni inkuru z'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Central Africa, cyane cyane mu gace ka Cabo Delgado n'ibindi. Kagabo yashimangiye ko ahagiye atari ikigo cy'itangazamakuru ariko azakomeza kukigaragaramo binyuze mu buryo bw'itangazamakuru rigezweho rya podcast. Naho kandi makuru twaguteguriye muri gitondo mu karere ka Muhanga, ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga ukurikiranye umusore w'imyaka 26. Ni umusore wabyaye umwana, urumva yamubyaye afite imyaka 20. Kuri ubu ngubu rero uyu mwana afite imyaka 6, papa we nawe afite imyaka 26. Rero uyu mugabo yasigiwe uyu mwana n'umugore we akajya amufata ku ngufu buri joro. Rero kuri ubu ngubu yafashwe ndetse biravuga ko yamaze kugezwa mu bushinjacyaha. Turaje tubigarukeho 5 kuri 5 ugiye kure. Ariko mbere yuko tukugezaho iyo nkuru, reka twubwire ko inzego z'umutekano zo mu karere ka Nyamasheke zataye muri yombi abantu 5 bo mu murenge wa Bushenge, bakaba bakurikiranyweho kunyereza ibiro bigera kuri 50 bya kawunga yari igenewe kugaburirwa abana biga mu ishuri ribanza rya Nyarutovu. Abatawe muri yombi barimo abatetsi 2 bo kuri iryo shuri, abanyonzi 2 n'umucuruzi 1. Bafashwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki kuri wa kabiri tariki 4 Ugushyingo, ubwo abanyonzi 2 bari batwaye imifuka ya kawunga itamenyerewe ku isoko. Babazwa aho bayikuye, bavuga ko iturutse mu kigo cy'amashuri cya Nyarutovu. Semivumbi Samsoni ndetse na Kagibwami Emmanuel basanzwe ari abatetsi bahise bemera ubuyobozi ko ibiro 50 byafashwe bari bagiye kubigabanya ku ngano basanzwe batekera abanyeshuri, kandi ko bari babyoherereje umucuruzi wo mu murenge wa Shangi basanzwe baha ibyo bibye muri ubu buryo bakagabana amafaranga, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge witwa Habumugisha ya Center abivuga. Naho ku yindi nkuru twifuje kubagezaho ni inkuru ivuga ko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga rukurikiranye umugabo w'imyaka 26 y'amavuko akekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa w'imyaka 6. Uregwa atuye umudugudu wa Birembo, ni mu kagari ka Mukinga, umurenge wa Nyamiyaga, mu karere ka Kamonyi. Akurikiranyweho kuba mu bihe bitandukanye yaragiye asambanya umwana we yibyariye w'imyaka igera kuri 6 y'amavuko, nyuma y'uko nyina w'uyu mwana yahukanye akamusigira. Icyaha akurikiranyweho nk'uko tubikesha ubushinjacyaha bukuru cyamenyekanye tariki 27 Ukwakira 2025 ubwo
umuturanyi wabo yabonaga uyu mwana agenda nabi, yamubaza icyo yabaye akamubwira ibyo papa we amukorera. Mu ibazwa rye uregwa yemeye ko yasambanyije umwana we ubwo yari yatashye mu ijoro yasinze, asobanura ko yabitewe n'ubusinzi. Icyaha akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'ijana na mirongo itatu na gatatu y'itegeko nimero 38/2 rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2018, ariko iri tegeko rikaba ryarahinduwe n'ingingo ya 14 itegeko 059/2 rya 2023 ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2024 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naramuka ahamwe n'iki cyaha, uregwa azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Naho ku yandi makuru twaguteguriye, ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Musanze rukurikiranye umugore uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko wishe mugenzi we muteyeho icyuma mu ijosi. Icyaha akurikiranyweho cyabaye tariki 23 Ukwakira 2025 mu mudugudu wa Gatorwa mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Nk'uko byemezwa n'abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, uyu mugore yanyweye inzoga arasinda ashyamirana na musaza we bararwana. Ubwo undi mugore wabonaga barwana akaza kubakiza, uregwa yamuteye icyuma mu ijosi aramwica. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko mu ibazwa rye uregwa yemeye icyaha, asobanura ko ataragambiriye gutera icyuma uwaje kubakiza kuko ahubwo yashakaga kugitera musaza we. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'ijana na 7 y'itegeko nimero 38/2 rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Iki cyaha nikimuhama azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Naho umwana w'imyaka 10 y'amavuko wo mu kagari ka Kabuye umurenge wa Nyakarenzo mu karere ka Rusizi yajyanye gutashya n'abandi bana bagenzi be. Bageze ku mugezi wa Rusizi baroga, we ararohama ahita yitaba Imana. Uwo mwana yitwa Cyuzuzo Epafrodite. Ku cyumweru tariki 2 Ugushyingo 2025 nibwo yavanye gusenga n'ababyeyi be, gusa ababwira ko agiye gutashya na bagenzi be, maze bajya ku mugezi wa Rusizi koga ahita arohama. Bagenzi be baratabaza ariko abaturanyi bamurohora basanga amaze kwitaba Imana. Umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo Dushimimana Jean Baptiste yahamije aya makuru, asaba ababyeyi gucungira abana babo umutekano no kubarinda ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Si Epafrodite gusa utwawe n'umugezi wa Rusizi, kuko no mu minsi ishize hari undi mwana wo mu kibaya cya Bugarama watwawe n'uyu mugezi arohorwa n'abarundi. Rero ku yandi makuru twaguteguriye, ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Musanze rukurikiranye umugore uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko wishe mugenzi we muteyeho icyuma mu ijosi. Icyaha akurikiranyweho cyabaye tariki 23 Ukwakira 2025 mu mudugudu wa Gatorwa mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Nk'uko byemezwa n'abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, uyu mugore yanyweye inzoga arasinda ashyamirana na musaza we bararwana. Ubwo undi mugore wabonaga barwana akaza kubakiza, uregwa yamuteye icyuma mu ijosi aramwica. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko mu ibazwa rye uregwa yemeye icyaha, asobanura ko ataragambiriye gutera icyuma uwaje kubakiza kuko ahubwo yashakaga kugitera musaza we. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'ijana na 7 y'itegeko nimero 38/2 rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Iki cyaha nikimuhama azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Naho umwana w'imyaka 10 y'amavuko wo mu kagari
ka Kabuye umurenge wa Nyakarenzo mu karere ka Rusizi yajyanye gutashya n'abandi bana bagenzi be. Bageze ku mugezi wa Rusizi baroga, we ararohama ahita yitaba Imana. Uwo mwana yitwa Cyuzuzo Epafrodite. Ku cyumweru tariki 2 Ugushyingo 2025 nibwo yavanye gusenga n'ababyeyi be, gusa ababwira ko agiye gutashya na bagenzi be, maze bajya ku mugezi wa Rusizi koga ahita arohama. Bagenzi be baratabaza ariko abaturanyi bamurohora basanga yamaze kwitaba Imana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo Dushimimana Jean Baptiste yahamije aya makuru, asaba ababyeyi gucungira abana babo umutekano no kubarinda ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Si Epafrodite gusa utwawe n'umugezi wa Rusizi, kuko no mu minsi ishize hari undi mwana wo mu kibaya cya Bugarama watwawe n'uyu mugezi arohorwa n'Abarundi. Rero ku yandi makuru twaguteguriye